Tangshula Kaisa Pandani bisingtwi bokhak strebo shaljebani bagai khlaijangmani Dharti abajana bhagidari Tang bwtang Mwthakgwi Rwjakha Panda naroy Khorang Mwthakgwi MLA Ronjit Borma Chini Panda Abahikino Rwjakha Padmabil BCA Chairman Prashanto Borma Blog Video Amit Kumar Jomatia Vice Chairman Surjit Borma Kosong Ashalni Panda Lokorong Rwjakha Manikhanoi Mo tini engko Dharti aba jana bhagidari abhijan mo tini paithak sak Chini Khowai district ni bekai mo tini Padmabil RD block ni bisingo RD block ni nokhlawo tino program choli tongo omo nungkha mo salkolong ma program choli mane tini paithak sak o program choli pro kami am sayo kobangma jaga program khaijaka o program ni bisingtwi kai kobangma kami am sayo borok boni aadhar card slamnani aadhar card correction khlainani eka omono karibo aro sastro mane konita sak hamnibo kobangma kem khailaijaka tate kobangma borok aro nini bego mane sak hamnai je sak rok naijaki manka eka aboni bagi no nayo je gram oncholo বিশেষ করে শহর ya গ্রাম অঞ্চল তেবো মতেকে প্রোগ্রাম খাইনানকো যাতে চিনি বড় রক যারা গ্রাম অঞ্চল তংলে লুকুরক বড় তেবো সেপসু গা মানফুন aboni bagi no ti program khaimani blen kaham eka tabuk je Khowai district ok man bisingo ramchandra ka to pray no program khlaijaki tongo ke aboni bagi ang district magistrate ebong chini video sahib no bo ang blekai hambai mario kai chini oro je besi chairman sahib no bang blekai hambai mario tamne kai sing jotto no khancha khaye chai tongman bagi no chini ramchandra ka to hobi sara Khowai district ok komti ge program choli tongo agam dino tebo amti program khaina nakon ebong lokorong no gano tebo sebman to amon sing Khowai ni shime biplomni kokthum Chini Khorang